Ye kase onyame nhyira Ghana. No Nyankopon pagya ne nsanhwe Ghana. Orofo na me kyerɛkyerɛ arubera na edu ba bi na tama yɛde ma me sua. Te ma me twa so. Ya me kan sɛ arubera yi ya wo akwala foforo pɛkyɛ no. Ye timu na de afra ne nku. Fasta kwada no. Kwada ya wo ne pɛkyɛ no. Fasra no. Abema bibi biara in spiritual attack bi obenya bia enya adwuma. Eno me ba cho wo de be fra nkuto. Yanka se ye share bata na de asra no. Abema kwala no na dwene ni padua ne bibia no obe so super power. The spiritual capacity obe strong. Obe din, obe nantentem. Ne nan kokomo de fasra obe sora nantentem. No nantentem a ebe yira ama wo ama neja ama wankasa ama otwari ampo Nyankopon jaro bere yare bia onyame ahyehye ne bebre wa hya udua ba akopɛ na asprede pade ase na asprede nti nipa bia wutiem bia try so betimanya bi wo compound ana efi a wutim wade ase ugeta no kekekora no me pacho arebere na epamo ahohomo me pacho tu pra ba akobak se ne wade mu tu pra ya tietie ere apra no ana na ere apra ka piece no no wachim na dia asim finfin na dia fasi wo entrance ni mu me pa cho abaifo mpe ahomone mpe onipa bi antimi sori ntiaw sa na joba hu so obi wura ofie so no oba obeda ampe so enu no Nyankopon de adom odi fo kwasentwa me yedai me de dom na waye nhira wo na ma onyame ne onyam so aye kese na wapagya na ne onyam kese de ato so me pa cho hwade onyame do onyame yekese onyame tumi ani sunsum bambo ani tina onyame de badua asase so na ye kan sa arevera na wo hunu won se ehadem ba ko pe won se abia abeden abetretene apagya abie ayekese obi si papa mitidua yi ayeme ya obi wado second tisia na tom ebi anaduna ahomone di bone me pacho wo de try se obayi timi na firi so na wo de arebere na stretini hu nyina na before the best round me pacho ya besia wie wo de o ya yamfra na fa streti dua no nyina obi wa uti pai wadu mu wiase no nyina enko fa streti dua no onyamba ma ho ato wade ho waye free onyame kase ne bambo ene ne tumi ne ori adom me enu bi ena me de brew no obebi ya saudifo ma wo akwada ne nante wa chew fam onya 3 years onya 2 years e pa chew fa odi aba fatu jemna hye wi a parvera na fafra fa twe akwala ne nan anapatutu no aso mpa choma me o de toso wankasa sebe you anna wani bi na fa toso na fa twe akwala ne nan fa twe ne saa for 21 days e pa cha akwala ne be sore onyame tiase no nyame sunsum ene na ho de emra so me se menu aba utie me odi for ma kire sunsum nsam awie ne masa ba ne me pa cho ayentia e koso Ghana se eye pantan sabe baby a onipa bia wadwe mu kaa wa ye de wo ko eye pantan ho no eye pantan ho no le pa chotie eye langado se hwan gade wo mo ama sorry tatai a doctor foi ama nurses we so mo ko strike na we no mu ye meeting a na langa de voiture camera no mo ko twa mo ana kufu ado wache nana media wache kura nana wache masoja fo enko panta hono mo nkyere saa akrofo ne se mo ye langa onso ye guard so mo ye langa na onso ye guard una na kufu ado onso ye guard we are the chief of command nana masoja fo nko
mbiri mu mo no mo wini yemu hihye o mo ho so na Ghana na wanfo soja mu ma na Ghana fo mbejimi saa o wo mbejimi saa like that pesoja fo nkwara na won fi bushi aba yakotire no mo wiri mu yo mo ya no nana enna fo mo kwa pantan ho no mo hwi o mo ho nya o mo ya na kuforo ya ja tu chantre do Jidabana na Ghana yebeja jimi inti wonya humobo se nurse fo ya juma se na wan ko strike na abada fo mo nkwa yimfa o mo ntisi kurum na amanfo ma wa mambuo ne yadi na bie wani na ma wani na awdi fo mimi hu ameba be ka kira wo ya me kan se fa soja fo we mfa police fo mo kwa se police fo ni ekun omu yo ya police fo no mu kuma soja fo ndem pacho o skills no omu kwa manko tutuo abidi abreda birim omu fa nko ho na ntisa nana what castle ho what Jubilee house ona badam ba kwa fenese no ba ko de nsa kire wiem ona no mda be wura hwini mu Ghana da ben na ebeja jimi Ghana da penda ni beja jimi who is lank nana why no friend who langard that nonsense no they need to take that ahead of everyone dream sankofo na si atwom gusa katene bobom mpane nyamo wa dream da ho na gufado o pese wa memoni ya you Ghana youth to fix the country that we ya na NDC for kwa won say why demonstration ya church so say they say you they use the money Ghana money they bath they say you they swanga the Ghana money and now what team man is for face the country there and what call demonstration there man face the country so braso and I make catch yourself for soldier for yedma so fine ah soldier for ben nanti kron kakra na Ghana be fe papa na we are too gentle do udi for men pesa gentle na we am say Ghana for nyina ni abre o you to ni abre check black kata in this book ta hwe no mo church so me pesa me nyan di sini me nyan bipini na no kora na me kache ya president onyame tumi na bambo enkata so no fa na ho ode ni onyam ade nyina mu no oni awurade na gufu ado NDC fire demonstration mo de makasa propaganda mo de makasa against mo de makasa amani koyi ana Ghana for they are crying na yare fo so egusuru ho mo ho betom so na lang foi etata mu nana sorry gentle na kufu ado preman ado gentle ado koko ado NDC for say ni awo penko na wo ye ana me so be de mi hu ni sayo mi hu ni saye nti sori ma homre so ke kan ho they say they swim the Ghana money ke kan ho ana me enfa sam to sa anko sa o ise o ma no kure ye eye adwuma fa soja foko pantan ho den na company foko ye meeting ya ye de camera si o so they say Ghana na attend no obi wo fufuo kro pese beto social media obi dipani atam kro pese beto social media ni ameka say me di prophet Eric Akwasiantwi na me sanka ya ofi se mani abre ya me fire manfui na wa mambuo ni nipa dwen hu o ba Ghana ye boje wo so ana preman ado gentle ado siatisika so ekomode yen ado ye tihifa ye bre ado petrobu eden ado ye nti ne asie ado ye nti obia nana sansem na mafo kafa ho ne ye no de ye gi utumu ana ne ameka ne se obi abodi se nana wo badwuma dan ya wo kotua sika ye de surgery nana mesrawo mate se finance minister honorable kan Ofori-Atta ayewa medeshe konkron ne ameka ne se sika na odi akọ parliament so mo fa kotoka o mo nkobogbo na mesrawo twam ana ye trap nana mesia ye trap ana kufa do parliament for o mo jitu mpe na was nana hwe wako commission
assemble to a VMW company. And then you can once a move. Ah, Nana Kufado company. I will call Lanchi ever funny pay. And the can once a 28.1 billion dollars. Here, go to Parliament. Nana, Miss Now. Nana Kufado meaning to would you too much amaba. Honorable Ofori-Atta, Udiobu. Finance Minister, Udiobu papa. Ye peja na Akufo-Addo now so the asem kobo. Ye kan shira asem kire na now so ko sebi adai. Honorable Finance Minister. Ye ko to kan fama 25 hwan ayi 200 hwan ayi ministers. Ye ko mo ka wa hu. Sa wa hu. Itu the honor of Finance Minister won hu se Ghana ye de won. Won te se Ghana ye de. Any hwai. You too sorry and lambachi your president into the on tea. Unim atworo ntia unim finance ntia e na wotwe pen na wode ato table so parliament of war na Akufo-Addo mesrew bossa de ngu bogu na nyam pipi nkwa na beji ka no NDC for beji MPP for beji PPP for beji independent party beji national no ewia ye de adapare ba begu so ye wia na men kan ti se we odwanfu nsuro sikan aya de be ye bo adapa ye de chechi se ye do no ya ni ye kuma ye ya Honorable Ofori-Atta mesraw baby aduna ye hold on in first kebi anko parliament ye goji lo ni ye akwaji Ghana de kakra ye mu manyina ba betua no wo betua bi ani bia yeva ana we steady nana Akufo-Addo mesraw mema kwa masaska ye nkwaje mfa nkoto kana na obi abenya 10,000 something hey inti Ghana support you to support na support ni nyina modie Honorable Ofori-Atta untai economic minister onte ye adena mo ya adema nipa yam hihye ne sa na se bo de wonti so do ko bi nu abe onyame ne ye bo afọ wate finance minister jani awoye no wo ye pani ye katiti jani wa jani wate Akufo-Addo dinda mana na Akufo-Addo ni din enda se na so ti asase nkoso de asese wa esewa onyame mo wa non kan ho ye bo afọ ne awurade me di ni prophet akwasantwi me a na Akufo-Addo ye no ade papa me beka enko yin so ameba beka kire ne ni aba no Honorable Ofori-Atta ni awo ye ni jani awo ye no na aba ya ma ye twa Akufo-Addo adapa adan onyame kan ho hweme abribia awo Attention TV onyame nchirawo me da wi ase bye bye.